Singhason langpar panrong hangarong pen milik arong kidamatuar AK Roy selang pamimedet wakoi kirang. Hojai IMP Shankar Deva Nagaralong Minister Pallab Luson Das Kahumridang NRC ke Paklang Jalam Kachingwai. District Water and Sanitation Committee pen Karbianglong along Swatch Sarvekshan Gramina Puthak Angtunang Thunchiroktok Amuk Kideng. News time along penili Willerburn Krupi non biotang ton pen RJ tha Singhason constituency langpar pan rong hang arong pen milik arong an kacheleng atawar salam pami medet pusi rong sor pen akoy kipialam kat news along nang pali BJP Rajcharya Songlapen Sarkar atum tawar pen chenglok asona sona krong mate kachelar mate pariborton kewan Japan kengkam chejor ponlo langpar pan rong hang arong pen milik arong kidam atawar ta longlet atawar pen sorok atawar kaselam Japan Team Karbianglong Songjak Polapen Hills Area Development Minister Sumrong Hangatum Long Ita Songponlo Akam Taklemlo Boda Songja Tum Tawar Kaslam Kilang Dundia Jong Contractor AK Roy Tawar Salam Pamimedat Asonsi Teklong Tawar Kasalam Mimipin Sita Contractor Apan Thomke Brahini Allah Katangka March Ending Hud Piat Lopusi Birta Longdun ECR ni CM Tularong Hang Amithang Amadak Long Inang Sompen Labangso Tawar Kasilam Japan Kuti Atangka Panong Ponlo Bon sitambi laswa atwar kasilam asai ke oi mater dakalom kiduara tumpen inut bahani long pen birta kelong labangsu atwar kasilam kememe huajok nilitum ferangkia dilung penang humrisi pini nilitum labangso adim long anwang pen don ke tawar ka hengno si theklong lo rada tum sitambi aning ki bupe aning ke oi matela kidam ke bang kasik sak pendang lok dong ke black tuping adim pen dong ke inghansi nalitum thekman lo laing thame lahen lo puribortona sarkar pu CM Tularong Hang Mai Pialong Kening Jewer Work Culture Lapen Puriborton Bade Team Karbianglong Henlo Keminai Pugipu Sitami non ilitum tekmanong lo Singhason constituency Lualong Atawar Kaselambom PWD Saikam Tumpendang Lok Dak Nagelang Charidun de Matim Dak Local MSC Omor Sing Tisotame Nangachilangon dia Jone Pinilason Asai ke ini litum ferangkia dilung penang teklong lo kumri pen alang litum katsa tumpen alang citong dun lasi alang litum ban litum lamthe sinara arjupon ponon labangso tawara pothak nang liku BPC pu ponji Ladak Singhason constituency arlo labangso rong hanga rong lapen milik arong kachi leng kachi helat atowar ke teklong pen nilitum ningduk piglo lasi labangso atowar ke teklok pen alang litum pilo kachi mathapo alang litum rata tumaphan lapo ana lam keme ke parju pen ratum phaning ke pathi pen pini lapuson chileng no chidam no atovar tame labang ke tang telang lake non chiklo jonni jon thoma fransi ka selam lang atovar pini nang le tumra tum lang ighota lapuson hanloma je ka ching thora lang tum pariborton pulo alang le tum worker char pulo along alang tum han ratum phan isia seme ki pi lasi labang son nilitum katsa hin pen setame nilitum ningduk chipaklang lo ban nilitum pen kadabi la hello alang tum han ka chuningri sodak pen ka chuningri kang tunga bang la hello je labangso atowar long ke claim abang phua contractor madu setame alang lephan arona tengpen insai nangji legally pen alang lephan jong silason arondo luputang te alang litum phan alang lephan cash PC alang lephan net inang nangji kali liputang te alang li inot lapuson rat akiduki sung avikang sipa bangke nilitum lang dingon lake nilitum chikroin thekthek laposi rada tum ka do ka vesitame lason ke chok che bang phubang ke ilitum kang saira peje phamsi ilitum labang so atowar chulang ding nangi pusi nilitum katsa hin pen ka do ka ve sulang do karbia rada tum phan chuning ripo Assam Minister Pallab Luson Das Jakong Koraner Kep Arni Hojai MP Shankar Deva Nagaralong Humri Damsi Jakong Thom Kep Arni Mon Samang Bong Adun to NRC lo Kepaklang Jeputhak Sai Photumpen Cheparedam Adun to NRC lo Jakong Thom Kep Arni Klangpo NRC lo Ingsam Jinpen Kepaklang Long Jepan Shankar Deva Nagar Deputy Commissioner Asa Hemalong Isi Maipado Minister Pallab Luson Das Pen Deputy Commissioner Kiton Kilang Sai Photumpen NRC Mon Sampen Kepaklang Long Jepan Bidisore Chepachoidam গোপনীয় তথ্য বুলিবলৈ কলে কি আছে আপুনি সকলো তথ্য মানুহৰ তাত এনআৰসি গুটেখিনি প্ৰকাশে হ'ব আৰু কিবা তথ্য থাকিলে মানুহখিনি তাতটো এনেকুৱা নহয় মানুহখিনি আকৌ দিবই আপোনালোকে এনআৰসি 30 তাৰিখে দেখিবই এনআৰসি 30 তাৰিখে দেখিবই তাৰ পিছত যিখিনি মানুহ এনআৰসি অন্তৰ্ভুক্ত নাই হোৱা তেওঁলোকে আকৌ ক্লেম কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ক্লেম কৰিব ক্লেম কৰি তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আকৌ কথাখিনি পাতি পেলাই আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ
কিন্তু তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই আমি জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ কিবা জাবৰ আছিলে জাবৰখিনি জ্বলোৱা হৈছে কিন্তু তেনেকুৱা NRC তথ্য জ্বলোৱাৰ কোনো কথা নাই আৰু NRC বিষয়খিনি যিহেতু 30 তাৰিখে কোনো তালিকা প্ৰকাশ হ'বই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি মানুহৰ ক্লেইম অবজেকশ্যন থাকিব সেইখিনি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি যি পদক্ষেপ ল'বলগীয়া থাকিব এজ পাৰ ডাইৰেকশ্যন অফ মানে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা NRC কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি কাম কৰা হ'ব Hojai Circle Saheban NRC alu Mike Kai alam puthak Minister Das Hinpen NRC kahenutang alu si Mike Kai pusi alangli pherang kya hamphang phan pachini Swachh Sarvekshan Gramin Alam Rat Phan ki pachini Japan Nonmalom District Water and Sanitation Committee pen Karbi Anglong Arong along Chirok Tomu Deng Bomason si Theklong Swachh Sarvekshan Gramin along Trinity Hill Society po NGO atumta Swachh Sarvekshan Gramin Chirok Tok Amoro Chirap Chetodun Laswa Puthak West Karbi Anglong Angbong Cheralong Tenkira Langso Bornir Jalapet Rasi Timong Arong Alota Chirok Tok Amo Pachunlo Namalam Sopor Panbir Damoing to Magsina As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people tharbir talang wangtholo. Karbi Students Federation Penchakong Inkorainer Kep Arni Piswanath Chariali Gopura along Solangdo Karbiarat Kachingrum Amai Padu Pusikat News along Birta Nangli. Karbi Student Federation Pen Patir PC Karbi Chingrum Amai along Assam Ato Meghalaya Lapen Arunachal Pradesh along Kaboche Karbi Akhe Akisung Keboy Aputa Kachingwai Patepta
Chingrum amai along Karbi Lamet amai Nagong District Karbi Organization Arunachal Pradesh Mikil Welfare Society All Meghalaya Karbi Association KSA All India Karbi Student Union Asong Jatum Chetongdun West Karbi Anglong Uguri Ingnam Saikam Atalomalong Jakong Inkoranier Cap Arni Theng Pikang Ho Phat Ingnang Ponlong Pasi Baithalang Sopenili Tuma Pherangke Card News along Birta Nang Pali Birta kelong atengki Uguri Ingnam Saikam Atalom along Sigur atengpi Kerot Achonghu Bom Ahutsi Dayal Kuwar Aphan Ingnang Ponlong Ingnam Raikom Asaipu Subut Talukdar Lapen Ari Sangho Tumsi Theng Pikang Hu Aphan Ingnang Pon Bangphi Bangphu Katuruk Pusi Birta Longtu Birta Bang Kilap Mansikang Ton Poniglo Domi Thakmi Kurang Thu